Webale mnonga eji ne tayari West irakalitu kandi eji ni program yitu yo muhinji no mulisa eji program yitu rukwegeraho tukatungiraho mugishaku za afamu z'abantu tukatunga amagezi gabo tukagabiyaho tukagateka television de n'abantu bakega bakamanya icyo kubasa gukora na mnonga industry eyo by'ubuhinji no bulisa erizoba natayaya district ya Shema ndiyo muri Nyamufumura niza kuba ninganira na Kafuru omkwinga omwana umcyara asimire ya kiraha naiza kuba natuhereze mbozi na mnonga ntuza kutandikira aha nursery bed twaruga nursery bed turebe umwana no gutebeka nisota okugutwara kuza kuguhinga kandi hariyo na neceka iki tuza kuba tuganira na no mugurusi o aruranganwa omkwinga omwani yamarame myaka mingi already aine na factory yari kwebembera antuza kuba tugamba hari value addition okongeraho omutindo turebe umwani tutakakoma kuguzo mwana umubisi tutakakoma akuguzo mwana ogomere ningo oguba kweta ogwa clean konka hatuwe nagarka agusa agupakinga otandika kunywa ekibaru kweta coffee nabanyeta Edmond principal farmer ndiyo muhinja atakwata mwitaka umucyara simire deka tukwegito tutandike mbozi yitu banzora musya bari mbakureba aha tayari West rero tutyo tubaretere mbozi yo kwingo mwana musibire muta abahinji bagenzi banje amazina ni Charlotte Asimire Muramuzi ni nkoranka hub manager alakagango Coffee Farmers Association turyaha nursery bed kuna abandi yaha yineshe mwayita mother garden no manyisaje mother garden naho kwiha ensugo izokwenda kukola nursery bed amuryeji mother garden twine mulines mushanjo ekiba kweta varieties so eze nsugo tukaziho omukituza ningashi research center mukono iba kweta nakoli twazibyara twazipepearinga kugira ngo tuziteke nursery bed so okuturukora nozo mu mother garden osharakataji nko kuna nimboreka okisharakataji kabakatine mizi kabakatine mababi ukareta ukataho rooting powder ninga shairu erukurete semizi ugiteko mu poti ne poti injire oshangira nakabakatine mizi katine mababi nakabakatine mizi katine mababi ndetara yakataji kamwaho turuka kusha okikatekamu okashangira kumaro kwezi Kivera kire kinareba kivere kiwareba then akantu ako nakakuzubwe cyoya icyoya kikakuza oguma no shururaho aho kwezi kumwe otamamizi nakaka otamamizi ugarako shangira immediately mweno guma no chikora burkwezi then after emyezi ebiri ka developing emizineretwa then amababi garetwa hata kakargaho hato sigaza katikawe karyo mpoti kine emizi na namababi ekigenderwa cyo kutema amababi hagati nengi ekigenderwa cyo kutema akaka no kugira ngo akakafune akankakora nka buliza then kunu yemizi kwe kushuma hata amababi garetwa so ncyo kugira ngo tukatemeho rero amababi amasya gabe ngo gakura omukate ko mpote no kata mukona ninga no tamechweka so poti yawo no wajipotingire no tamu itaka runji yarom orjwanza mu mushenyi habwenche no rutamo mushenyi kugira ngo emizi penetrating ningashi erabemu abako kuba rukwatine tinamizo kwe kugira ki okwe kushohora nitwetenga miza hakataka nitwetenga ho namababi so kutukata mubatiya emize koraki eraba muri yo mushenyi na no muyitaka omushenyi no gwo kuyambita kakuguma lyine space ritaka bibumba ritaka kwatana akatika kabara kikarabye emizi deno kikashangira ati ekyoya amizi ekyoya kiretera amababi gakora ki gashohora omurubajom twakateko mu kivera hakurataho ki
twakata mu pot anyway twakashangira twashangiraho ekivera kutweza kushangiraho ekivera twaguma tutama amizi after 1 month then kukaheza kamaramo 4 months twakashangurira twihama akagizire ki akakuzire ako kuba kine emizi nokihamu okareba akinkaka hatu akashangira emyezi ena ninga 5 ataka kine emyezi ena akakine emyezi 5 ena hatu ko kihamu hati twatamukaria hati tokajiroti hati kareta ki kareta emizi kamezire emizi karesere naki n'amababi so okikiha hariya omukivera kaheza kukura kagira mu peyazi 3 okihamo kareta aha hardening ekitweta hardening mwe no kumanyira embera za heru so aha hakamara emyezi yakwe 3 ningene ndijo otyo kashohoza kanuma emizi yako ukahereza ki omuhingi kuza kushora kaguzo muhingi nakaba karumbiro myezi 8 mwenda gwabiro mwana gwo kubyara yes hatu noreba guba gutorine omukuru bagutwira abo kubwire bwo kubyara byo n'uhwaye so muyene hati ko kutwara katika bakine emizi hati yemizi wateka muri mu kina cyawe cyotimbireje etambara aha nasale beda hine ekirikwetagisa kukorerwaho nko kufihirira emibazi nko kukora ki kugira ngo akantu akakataka tungo burwire ninga hari safe aho kuba ntaza mu bukoko gujunda so no ino kuteka mu umbazo gutamba ubukoko na men fungicide na pesticides kugira ngo umwana ugwa gutasisikara kuri yo mbedi kandi umuntu twarije gutwara atashanga gurwiri ekiturugezaho kukora omwana oguneki ko kushara hariya mother garden no wareta kenyine kiti wagenda okabyaraka no wabyara kenyine ninka principal farmer hatu wakureta tukakuteka hano gumori principal nzara na ba principal farmer bandi konka ko kuzara hato bawazare kindi njuma isa ngo hati katugire ngogo mwani wagenda ukagushoroma ukashoroma insugo ukazibyara notaba ariya principal farmer hatu noba wahindura omubreed njuma isa ngo ziri ensugo wafuna elite seed yes wafuna elite seedling kandi elite seedling njuma isa ngo nawe yaba muhara wogo nensugo yogizemu eriya eyo kukora mu njuma so mwenejo tekwija kuhereza exact nkeche chiwa nkeji eyi wakora ki eyi wiha hariyo kata ekitukore ekyo neki ninga ahena kindi abantu kushangana baza hansi y'ebiti bakakuraho omwana ekyo tinkuchagira nko muntu orukora ubwo guragarikire gwatoka oriya yakura yabyara yes hato ko kugenda wakura ogo wagubyara noja kutwara emyaka nkena 5 takarebere enjuma kandi hato kuhinga kuturukwinga ntujyangu ntukora farming as a business so wabandi yo business akakati nikakwereza enjuma omyezi 18 nono shoromo nka wakura guriya abo kujya nkora explanation taking a place tu nukwereza nko myaka na nabo gwakwina nabo kwakubi mbene nya advising abahingi ko kubyara ogo mwani ogo kura hansi arabo munyakore hare kitweto butembane so nkimayisa ngo njo kikwekwiza yaza kiti yasanga hatine kiruho ekitinki guma nkikora ki nikikoreba konka watwara omwana ogo guryo mu lines mushanju abo kwa correspondence taking a place no teko kutwara mwana gona gugizere ki gumixingire then correspondence nejo ko taking a place ofuna yield zunungi enjuma mpango ko kumara bene murebo mufamu kandi ugaraka ofuna amagoba mingi omubihingwa naho harimo butembane kugira ngo gwaza kugumaguriye ekemwe yes hariho kibakweta varieties ninga shrines hatinka hatune horines mushanju madagade neberyo mulines emwe obuziri yaho ziri different so atezo ko kuzishara lines ezo mushanju nizo zo kureta nkahi
ombedom then ko kuzita ombedom nzizi mixingire nizizi yo mbed hati wo omuhinja kiza kutwara no muhereza lines kugira ngo butembane kuriya butakora ki butazo musirwe aho kwantwenda ngo omuhinji yatwara kati omyezi 18 factor habo kutugamba ngo bashino babano basharura no myezi 12 kugira okuwa managinga so ashanga ngo waraka kwihamu dhani okurinde myaka 8 kandi okabure kiwa ekiwihamu aho baturiya kintu cyakorite ko kubyarembe bombi no ihamuki amasharura mabi so Rwanda bajyangu cyogira cyose gacukungura so ko kusiga kubi no ihamu kubi ko kusigaje wayihamuje mwene kintu cyembibo ne kintu cyamani abahinji bagenzi banje mu kirebe aho kwanco kiratware omisho twantwendo mwana umurungi aho kwanorebo muranga twine gwa president gwa kutugambira ngo by 2030 nanda 20 million bags kandi omwana guryo mu screen enjume mpango ntugurizo mu njume mpango ya screen 18 wabyara omwana ogu nugo rafune screen 18 na 17 konka wabyara buriyo bwa hansi yebiti noja kuba nofuna screen 12 kandi ejo itakurikizwa mu kata screen no manyisa ki screen no rujuma size yo rujuma size yo rujuma okay yes so niyo screen bakari and barebo rujuma size bamanyango ine quality ntija ko bantu boreka kuri yo mchoma tutakajirokwe nindeba ejeni greenhouse ejeni nasare bed ne kitimbe kikuzo mwana ogu ekitimbe kino mutaho cyaci mtukitaho kugira ngo mwana ogu nukuzubwa echoya so kuguterwa direct nugusya mwene cyo kitimba anti controlling omushana almost like 75% omushana kugira ngo utata okukikozurwe cyo tikutwasa mushana mwingi tikutasya mushana muke so kira average so nawo ryo muno hurro mushana gutakutera munonga so obo bunto burya nasale bed tubukwetaga mushana guri direct atubukwetenga mushana guri direct nugwetaga omushana guri moderate guri yaho yes guri yaho gwago omwani ogukuragara hali hansi wabonye kiti cyawo kizoka kuro kaza kubyara noba watwara omwani gwo butembane nugugenda guguma gurugumwe enjo kiyaro batahe karo batahariya egumane shangane ne gabanisa omufamire emwe ekiri kumanyisa ngo guri yaha gucokire twara omwana gucokire wagusya famu gukubere ogwo mugasho katumure atugaruke tutandikiraho ntiza kuba nituleba value addition twaza kuzafamu turebe kuba guhinga no kuba kubasa kugongeraho omutindo. Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro 8 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 zonka rero shemererwe obwo rwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku smart aha mitwaro 12 zonka Zuku smart plus aha mitwaro 16 Zuku classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware 3 yagite ahazuku erizoba buzima oshemererwe. And for those hair-raising moments, turn to Wonders Hair Products. Say goodbye to dull, lifeless locks and hello to hair that shines with vitality and strength. Because at Wonders, we understand that every day is a chance to create something beautiful, to embrace the wonder that surrounds us and make it a part of who we are. Don't be left behind. Try Wanda's today and get the vibrant look you've always dreamed of. Wanda's, always wonderful. Chituzi Highway Point yakuretere mpaka z'abanyamurungi. Ezi nizo besira the face of Greater Bushenyi Beauty Pageant. Ureka kasaha kubonera eja oyehanditse kandi oyetaba mu mpakezi oyijuke empakezi neza kuba mu district zone za Greater Bushenyi turinde omu district yawe. Ebiro mushanjo kwa kana turyo muri Bushenyi hari Chituzi Highway Point. Ebiro mwendo kwa kana Shema aha Senevin Gardens. Ebiri
12 kwa kana Mitoma ha district headquarters eri 16 kwa kana ahari buhwejo in omuri buhwejo rero grand final neye biro bishatu kwa gatano ahari Kituzi highway point omuri Bushenyi aho muhanguza rija kurangirirwa kandi akahangurente n'abirabo nyamwinji utaferwa beshongoza izoberio Spice Diana ari kucamura buryomwe okutahamu n'emitwaro 2 kandi abarenda kushitama hameza ya VIP emitwaro 30 ijuka ngwempakezi zona ziraza kwole kwa butunu aha Tayari West TV ishagikirwe Kituzi highway point na Tayari West. Kurukayo omukawumarako okiriyo noleba omuhingi no mulisa program nibanyeta Edmond Principal Farmer omuhingi atakwata mu itaka nkiriyo muri Ashema district hanuya omuri Nyamufumura naye gitwaho mugurusi Spiriano Bangirana emyaka 89 eyayine kandi aine acres ziri kuhika muri 22 z'omwani arakuba natwereze mbozi yo kuhinga agaraka atwereze mbozi iyo kongeraho omutindo omugurusi Bangirana abalino bakuleba Tayari West television bahenda musyo obakire rero tyo tubigurire ntanda yitu bagenzi banje y'abantu bamukama kanda abanyankore nimbara musya na rukundo mpango kandi nimbashaba ukurigero mu ubwenge burhanga y'abaherize n'emigisha muzomwani abuko umwani niki kintu ikikubasa kwereza kantu kukwebisaho aha myaka yanje egikinana na mwenda kunkusarura umwani ni obo murodi nkengamba ya hati obulodi nobwa basigazi konkanyo ni manyangwe ibintu kwenda nanye nimbasa kugumiza munimbikora ni moving forward nimbingo bworo nakuru wagira ngo wino acres zikwingana kiwagita farm za uzona nyine acres 22 zomwani kandi ogwa Colono Robusta nindeba gwino rujuma rugogoma niyo Robusta wano gireberera no girisa nekwerizo urwo rujuma. Okay. Mugurusi ogomwana okakutandika bwire chikwinga kanoshangu no gwira mbwenu katungo mugisho nabire ninkikorera mu government nkatungo mugishana kandi mbwenu mu finance konkaniza naye shango mu agriculture kuna kiro mu agriculture ndi no kwenda kuhumura nareba nkani ndeba bagenzi banje bakumura ubundi bakabura ikibari ninge cyababisa natunga ubwenge ngo umwani wahinga umwani nugo wasa kuyamba mbiro byo misho kora biwahumwe mbwe niyo nehira umwana ogu kubanza umukureba ugu nibikonjinka mbwe nikeke kikonjiki iki kikonji nkagubyara 1988 hati nemyaka engahi 1988 yes nubwo ngubyara na hati niyo ni insharura ni myaka 38 n'ekintu yes nabwo cyo bagenzi banje mwamukiri yabasigazi muhinge mubyara umwani mucyoke mbibo ni muntu mwiza kwikami yake yine mutaruboro buto ekolere bukuru indeed ejuru bosto gishanjirota wanogeranisa na nemyane ndijo nikirigiriro kuwareberera umwani mbwe nabantu bingi tubakumanya ngumwani nawe ruhanga kaguhanga note ko kugureberera nkuko kureberera mugenzi wotarire nobaho nazashasha munana ntakalira ati nyobwongo nubabwa cyane indeed mbwe n'umwana note ko guhereza icyo ikiguru kwenda nagwe kabaje ukakwereza icyo rukwenda niwe abo kubahina kantu kuwangambira ngo narebo gugoma yomero gwanonyereka ubwo kushanga nugoma gukira umuto wagira ngo no kubure kirisa mbwene ugwe no kubura mizi gwaterwa mizi mbwene noreba nko togureba da tokureba nindeba dekankaka tukahende tukabereka mbwene kogu umwana ugurya ndika tukocho tukabore rede kafiri umwana ugurya nugurira habiri
nuguriro mu itaka eyo kwiha ekirisi kiriyo mu itaka konka kandi omumbi amababi gwagaro nago ngatamu ekirisi ekya imbwini kyemyonyo ekyembeho kandi no yetaga mbihweze kungambe mbo ningamba gasezi wotarukwisha wotakwisya mbwini wonobaho mbwini umwana rwikiza umunanko umumbeho yaburizo ejembeho ne yetagwa kureba ngo umwani gwabaje gwazamu gwagendo misho tugambira ha spacing nareba wangira ngo ni mita zinga hikigenderwa n'iki ambwe no mwani kandi tukibagambira bwo niyo engiri yabo mwani ekiti cyo mwani semere kutunga space hagati y'ekiti nakindi ya futi 10 mbwini kimanyi ekiti cyo nikiyaho futi 5 n'ekindi kiyaho futi 5 mbwini kibini kisya mbwini kamba deba mbwini ka deba mureba ukurgaha okwiza ukahika kuzarye iki semere kuba futi 10 dembwe no kugurize to kureba banze no reba naguriya gwije kunuya mbwe nogu nugwisiya na nogu nugwikiza nabwo cyo gushemere kugira ubugabe bwo kwisya nkuguru kwetaga so ejo space yo kuguteka mune yo kuguyamba kwisya gukafuna necerereze kasi to kumanya ni ndebo yokasoma nibakweta nibagira principal farmer oxygen oxygen nugwetaga oxygen hine kinaba ni nyenda kumanya omukugwitara no genderera ki abukuba ni ndeba buri kitaji cyo muti hariho bitu bishatu tebikurengaho bishatu ecyango munonga cyacyagira ubingino bina mbwene ejo ubwenge bwo kwebisaho nabo n'abanyankorero bamanya wo ineka arumwa abana 10 wotine bintu bingi abana abo nubiza kutuba kwiza kuba kushankike inwa abana bashatu bana ngwenda nguguriye byo kurya gumarwe guhage nabwo cyaho ntoba kugira ngo buri kiti ukika kindi zibe futi 10 tuzakongera umutinda hamwani agwawe ni wa ndebe narebo ine factory no gusokora ka kofa ko kunywa ukongeraho umutindo kiza wa kitandikota icyo tinkwe kwetaga ngo kigambira umuntu wena ahubwo ku umwana nituguhingira gunywa umwana ni murungi wotanywira umwana no ko kugira iroto kuzo umarwa kandi waza umarwa mbere gwawe nugushaki to kuba musinzi ukarimwa gukora ibintu ukasha kubi mbwe no mwani wowe no mwani kandi aho tukashyireho nabwo icyo tushabe government buri center zitu bushenyi yitu nanga menle bushenyi habe hari umuza roasters na grinders abantu batungo buri bwo kunywa umwana gwabo umwanya gwo kunywa amarwa bakasinda bakasi imbere kasiska imo mukongeraho umutindo nk'abantu abakitandikiro redo mu bushenyi mushangira cyangwa hire kita ninga kine mukugumirwa kuha kushangana mu kwato mwanyu gwanyu mugutongeraho umutindo no gutambura gwaba gukozire mukozire makasano ako munonga mbwe no mwani ahakatare kensi yona bono bendo umwana ugurumwo ruvuma kandi hariho ukuba grading woine screen 18 17 nutunga kabeya kakukirugwa ine screen 15 ninga turevu nabwo icyo buri muntu we nasemere kurango yarisha umwana ugwe uruzuma rwe rwabarhango mbwene umwani ngwiza kugera uruzuma ruhango ukurigerera ahambibo yiwabyara na no kuwagurebera de mbwene ukatunga kabeyi akarungiye akoko yagarama so aho koma kugira uruzuma ruhango naho rukoma kugira katare karungi icyo turukweta quality kandi mbwene enehwe ito no turatakakire aha stage yo kutwara nkaza Belgium zayitari bakunywa umwana aha bwa distance aza koko za kureba waza eber hano ya umurishima tiyobeyi el Kampala tiyobeyi el Mombasa
kandi yo beye Roma ninga Brussels nugugenda nugweyongera kuno yangu twino buryo buzimazima tukabini twara umwana gwitu tuguza za Belgium konka twine kizibu kandi mbweni nkitwa bakuteka tekera ihanga aba government twa cyane kibasika nkinango kintu echo tukibinge ihanga ryitu ruganyirwa umwana gwabo rubeni ryaguza Brussels abantu ba Brussels akasenta kwa kwereza nito tukatunge nano kwatanisa kuguriza hamwe kino kuchikuya. Yes, of course. Katari woyi n'umwani nkatani 10 omuntu wonarga Kampala niza nakwereze senta buko umwana guhwire mirumo numuguza mutahati ntugenda nakatari nko kakugenda abuko buwa hati harigire hugu biri kiro y'umwana ogwa ogusunsuira zibire ziri umutwaro gumwe n'inkumishatu abuko beye negumane yongera umyaka nke eshatu irigirimo ukaguri yo wasiringi kashanzo gwazo wasiringi kanana n'icweka mbwe natuguri wawe gutanshira amutwaro n'inkumibiri hatuguri yo umutwaro n'inkumishatu umwana ogusire kirini ekiri kumanyisa ngo rukongera omutindo wakakora kari yakasano akakapakinga wona yongera kuri ebeye ne yongera higuru so umwana tukushira garuka hansi ombeyi ningana kirigira season okwimba mbwenu uko kuzakoreba umwani gwina katari umunsi yona kandi umwani tukusana amusore tuse itukuni y'abantu tumanyiriye kunyobushera kandi abahingira amajyani bazo muri za cyayi konka buzimaze mu mwani nuguhita byombi nabwo kigwina katari kandi no kunojya ngo twino buryo bukaranga umwana gwitu tukagusa abantu buri kate kabiri ni nyumwani abo kwa bino mwani kandi katu yambere kureba ngo twahinga umwani buzimaze mu guru murungi abarero bakureba Tayali West a television bahereza ubutuma bwo bwa muheru na n'ubuhabuzo bwo kubahereza abo kuba narebo mu kwingo mwani hatiwe ori kafuru w'emyaka uri kirinju ori legend no experience ni cyango mbwenu buzimazima nkito kunuya ngoko rutoke rwatu zahwiri urutoke abuka woyi no mutumba no izaguma no biseka yawe imyaka yona nanco mwana nico kimwe kandi umwana nangwa n'uguhita nenti abuko ente nizimuka nizirwara no shobero konka waba oyetebekanishe yarhembazi yo kubasa kurebera so umwana gwawe mbwe ni shaba bagenzi banje abicwekeki muhweze ruhanga bahereza amagezi mureba ubutako mwine ngo mwahinga umwani kandi mwagurebereraje gwabugwa quality umwana muhamwe cyo kubatunga omuguru Sipiriano Bangirana wabare mnonga embozi yawe kandi twasima mnongo kutakire okaganira nitwe okashare okahereza abanyayuganda ubwenje bwo kolise okubasa kutunguka kandi twatungira kandi kire turabugaruke tuongere mbweni nyesengereza abanyashema banje abanyabushenyi bagambira uri kubareba n'umukabiri abanyabushenyi deba muri yo munsi iyo ruhanga yatirimwe imigisha muhingo mwani mu bingo bworo umakaganyu ni mu mugire cyo kunywa musime mukama kuturu munsi mwebare munonga omugurusi Sipiriano Abangirana embozi yene nungi yo kuhinga omwani abo kuba wabano oleba embozi ye aha myaka 89 okaleba akina manu go kwemerera akaza television akashomesa abanya Uganda atakuruha nchimayisa ngo atwire na nyomwani agona manu go mwani wabano oleba omwani go yokugukusha bemba habiti ebiryaha ananka ne ebijume biryaha ebirirwe yakutunga abo kuba very big
chimwa bintu byo mukatale ebiyagira ngo nibibasa kurafukiza akasente kandi okatunga kibakweta quality no kuhinga omwani gwine orujuma ruhango nkogo gurya abo kuba wabo oyine buro bujuma obuke na urano baje bino kuba gweta nabaguteko mu cyoma na urango ni screening omukatale ntubantu ende njuma empango sombwenu waba no hinga omwani gendera quality na waba no tandika kufuna buriyo buto butwale mu nasare bed banzoreba ho ryo no bugura nubuza kurugamo iki cyenyine kirya oryo nabo kuguza yabyireho kiti cya demo nkeki ukakirebo kamanyango cyo kugura no kimanya reka kugura umwana buri hamwe ahi wabanda rero mukashesho katandika kwekwasa economy okatandika kwekwasa government tuyambe emyani yitwe kafa kumbe ahi wahirembibo tora yirembibo echo kire kurungi nabanyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinja atakwata muitaka nabansimbira makanda kunuya omulishema district hanuya omulinya mufumura ndukuganira no mugurusi abanjira na Spirian ahamyaka 89 kampa myengu hine kitwabasa kumukopa. Let's keep African hopes alive.